Za njega svi znamo. Neki se za njega pripremaju danima, pa i mjesecima. U svakom slučaju, postao je neizbježan kao pojava. Crni petak. Za one malobrojne koji ne znaju, Black Friday označava 4. petak u 11. mjesecu, dan kad tradicionalno cijene brutalno padaju. To je američka tekovina i službeno obilježava početak predpraznične kupovine. Postoji nekoliko priča o tome kako je Black Friday dobio svoje ime. Prva je povezana s događajima iz 19. vijeka, posebno s padom cijena zlata na berzi. Petak je zapamćen kao crni zbog nekoliko godina recesije u američkoj ekonomiji. Svi se pitaju o vezi između petka i crnog petka, danas poznatog dana u godini koji je simbol sreće koja se javlja kad se cijene drastično snižavaju. Trgovci širom Amerike su se u 60-ima prošlog vijeka zapitali isto. Nisu razumjeli zbog čega su novinari povezivali katastrofu sa srećom kupaca zbog velikih popusta. Crnom petku je nesvjesno kumovala filadelfijska policija. Nazvali su taj 4. petak u 11. mjesecu crni petak zbog masovnih gužvi na cestama koje bi nastale kada bi građani navalili u trgovine. Trgovci su uz pomoć marketing stručnjaka vremenom uspjeli kreirati i prodati priču da je Black Friday onaj dan u godini koji označava preokret u poslovanju. Crvene brojke, odnosno gubici, s kojima su trgovci poslovali do velikog vala pred praznične kupovine, taj su dan počeli ulaziti u crno, odnosno u profit, iz crvenog u crno. Danas ćete stoga čak i u čuvenom oksfordskom rječniku pod Black Friday pronaći upravo ovu definiciju. Druga teorija veže se za radnike. Najranije korištenje termina Black Friday povezano je s pojavom izostanka radnika koji su javljali da su bolesni nakon dana zahvalnosti i to kako bi imali 4 slobodna dana. Bilo je to oko 50-ih. Ipak najrealnija je ona teorija koja datira iz 1869. kad su financijeri s Wall Streeta Jay Gould i Jim Fisk kupili velike količine zlata, pokušali podići u nebo cijene zlata, ali u petak 24.9. te iste godine predsjednik SAD-a Ulysses Grant intervenisao je i srušio njihov plan. Zbog toga je palo tržište dionica, što je hiljade Amerikanaca odvelo pravo u bankrot. Po tome je Black Friday dobio ime kao jedan od crnih dana u američkoj istoriji, kad je loš plan i predsjednička odluka dovela do ruba siromaštva hiljade građana.